That's a big slab right there. Woo! Monster, finally. Oh, shit. Yeah, need Tom then. Woo! Pretty good size. Yep. Woo! Đi cài nó cái đây anh nói. Yeah. Strong đặt chán cái màu gì cloud. Tiệt. Yeah. ពីរនេះអានេះមួយបែបទង7-8ខាំដែរ Yeah ចឹងមក Yeah you have to remember this is Minnesota you don't know when the weather drops you know ទូត្រីទៀតហើយទូត្រីទៀតថ្ងៃនេះអាកាសធាតុរៀងល្មមក្តៅក៏មិនក្តៅត្រជាក់ក៏មិនត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែយើង prepare កាលណាយើងនៅជិតបឹង Jonathan can you move that next roller កាលណាយើងនៅជិតបឹងវាតែងតែអាកាសធាតុវាតែងតែ drop វាតែងតែត្រជាក់ទេលើកមកឥឡូវយើងមានអីមានយើងមិនចោលទេវាជាយើងអានេះកង់អូ Yeah ក៏អីគួយ I got my cheers in my backpack little one all set oh shit there's my key Okay you're gonna be cold don't be running yeah don't complaining don't say that I'm too cold I want to come home put it on for now anyway and when you get there take it off yeah so you sure you're gonna leave it here okay you sure it's gonna be cold okay that's up to you but you know if you want to come back you have to walk all the way over here it's kind of a little bit far at least a mile it's gonna be far it's up to you though yeah មើលយើង Ricky អាកន្លែងនេះណា soccer field right here right soccer field ម្ដុំនេះកាលយើងនៅផ្ទះនេះហើយអានេះ ព្រៃទាំងអស់ហើយអាបឹងនេះអត់ទាន់មានទេ Yep so នេះអូនឯងចង់ privacy ចាំមើលបងនាំអូនឯងចូលក្នុង privacy នេះថ្ងៃមុនអូនដើរចូលព្រឹបទៅឃើញរត់នៅនោះស្មានវាក៏ព្រេចទៅជិះ you catch any fish ងាកមករត់ចុយនេះនៅកន្លែងនេះអូនឯងអាចនាំកូនពួនខ្លួនឯងមកចង់អង្គុយ relax អាំងសាច់អាំងអីបែបវាពិបាកបោះស្ទូចបើនេះអត់សូវចេះស្ទូចបែរណាគេបងមកធ្លាប់មកអង្គុយស្ទូចមួយអូនរាត្រីកាលទឹកវាអត់តន់ឡើងដល់នេះទេអានេះ blue gill sunfish crappie នេះរនវាចូលស្ទូចកន្លែងនេះ Are we gonna try over here for a little bit? Oh, you see, really nice spot, right? Yeah. Yep. ប៉ុន្តែដូចចង់តែអីអត់ចេះគប់អីនោះចង់ឈើ Yep. So នេះជួយក្នុងព្រៃនឹងបានតា And then យើងចង់អង្គុយដុតសាច់ដុតអីនេះយើង camping ជួយណាគេដាក់ស្ទូចនៅនោះនោះបានស្ទូចមកសិតហ្នឹងនោះ Yeah អាណាគេដាក់លាក់ស្ទូចក្រោមដើមឈើ ទុកឲ្យមានសវត្ថអូកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យនេះកូនខ្ញុំកូនគេឲ្យល្មមណា The baby ទុកនេះសិនណាចាំយើងចេញទៅចាំយើងយកកាលណាវាខ្ជិលយកចោលទុកនេះសិននេះទៅយ៉ាអាកន្លែងនេះយប់ឡើងដូចគេយប់ឡើងអាក្រប PC Jonathan can you go get my cooler I left it up there Thank you
Yep សាកមើលកន្លែងនេះមើលស្ទុះសិនណាហើយចាំមិនចាំទៅលើទៀតព្រោះឲ្យទឹមម៉ោងប៉ុណ្ណេះនេះយ៉ាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកស្ទូចត្រីទៀតមកមួយមិត្តភ័ក្ដិថ្ងៃនេះមក3នាក់ស៊ុបបបក់បានអានបោកមួយព្រឹក ណាដងស្ទូចឬគីអីតែទំទិញអូសិន Đức bông ai vậy? But remember you don't keep this see this tip right here Yeah. this tip right here it comes handy Yeah. so if you don't put that tips in there it's gonna yeah, this thing's gonna push up and down see it looks pretty cool Chọn cái tụi bông phật thôi. yeah make sure you catch the fish tonight okay fish oh shit sorry ដល់កមកមើលវា12ហូបអស់ម្នាក់ពីកំប៉ុងនៅសល់ប៉ុន្មានទៀតហ៎ Beautiful day today yep come here to try to catch crappie and bluegills beautiful lake អានេះផ្លូវគេជិះកង់លយអេមស្រេក Jonathan if you don't catch any fish today no dinner for you okay fish is your dinner you hear me Fish is not your dinner. yeah fish is your dinner today no fish no dinner okay you think you're gonna catch one today Yeah. yeah I think so. think so Yeah. okay I want to see yeah that spot over there that spot Gì đấy hot đấy. hot đấy good exercise though yep good exercise មកពីយើងអត់សូវដើរដល់ពេលយើងដើរអញ្ចឹងទៅវាលយទៅតា Yeah. See, you can take your kids over here, Ricky. Your kid can run around, do whatever she wants. Free. Nó có tức thla chuối nhá. Next time phải bỏ chấm vô côn cho nó âm bring the Viking. Yeah. Nè một tức lòng thla chuối nhá. Cái này nó cứ tạ. Yeah. Viking mau đấy. Go, let's go. First cast. អានេះសបោ black crappie ហ្នឹងឡើយល្ងាចទីបានស៊ីមកដល់តន់ You got another one. You didn't even know that the fish biting Jonathan hold up like this holy shit that's a big ass bluegill yeah the reason why they call bluegill because gill when it blue yeah ធំដែរ You seen the worm? Yeah. Oh. Holy cow, that's a big one. Fish on, baby. Yeah. You don't want to bet? Woo! Look at that. Beautiful. Yep. Jonathan, you don't want to bet? I told you I can catch one. At least. Hey, Ricky.ដល់ម៉ោងស៊ីហើយទៅអាក្រប់វាចូលចិត្តស៊ីពេលងឹតឲ្យ pull it up slowly Take it out and toss Yeah. it in the river.
Yeah, that's a little bit too small. Let them go. Right here. You got it? Oh, shit. Here. You grab the hook right here and you twist it. Both Martin. No, you don't break nothing. Like- Slowly. Jonathan, I told you. Oh, what you got this time? Yeah, you know, you using a night crawler. You always hold it up. You always got the. Oh, this is a sunfish. Oh, bluegill. Hold it up. Holy cow. Yeah. You like it? Yeah. Yeah? You having a good time? Told you. Yeah, Ricky, ban một tia đấy. Yeah. Slowly. Yeah. Yep. Yeah. Yeah. Don't mind what see ấy. Yeah. Lẹ đấy. Yeah. Chơi là bột bật. À lấy mong từ 8-45នេះចាំយ៉ា Yeah, you catch 2 more. I want to see you catch 2 more. Bye. Okay. Let's see catch 2 more, okay? You having fun? Yeah. Yeah, that's good. Help me clean tomorrow, right? Yeah, I know. Yeah, fish on. There you go. Oh. Yep. Finally. That's so thumb, man. Fish on, baby. Oh shit. Bột một. Yeah. Woo. Yeah. ត្រីក៏ទ្របបែបខ្លាំងមកម្លេះអី Big fat bluegill, not bad. Yeah, look at that. Whoa. Set also a blue crappie អត់សូវស៊ីហ្មងណាប៉ុន្តែ bluegill នេះថាត់ធំហុករួយថាអូ probably big one. Yeah. Wow. That's a fight, probably a big one. No, bad. Sunfish, yeah. Bỏ vô ấy.
ọt thông đôi ngày môn soi sao mình yeah big one woo finally yep yeah this black crappie yeah pretty good size not that big though another black one màu stul màu oh yeah getting better look at that come out and got black yeah tức ni thla mau lò yeah you buôn pram tới tam tập té đi kia ấy cái đó mà tôm pôn vào đó gì thà tray nữa oh Jonathan look at that oh this big one oh my god black one oh đây mấy thom nâng phong yep ruồi mấy mình thom yeah good shot baby oh wow thom good shot right there here you go oops shit yeah crappie ni mọt với phôi yep nè anh ấy saw at come out big one wow cây kia chứ oh wow that's a big slab right there woo monster finally oh shit yeah need thom then woo pretty good size yep perfect I think like 14 inches wow it's pretty big woo big one yeah baby ooh wow not a big one look at that perfect woo trong crowd bị tập tìa cái vô mùi ba là trong crowd vô bàn mẹ cùng lấy xe kia trong crowd đây cái trò buông tí đó buông bình buông màu nè wow yep yêu bởi ăn pram yeah này đấy ban phần lé phần là tròn bùm bùm pi với thông thông với hậu bùm ỏ lại giờ lại pi nó mà đây mình
sauce mày dễ còn lại tôm trong thịt ca này rồi kiri này beautiful 5 នាទីក្រោយមកអូឲ្យវាស្រួយបកាទៅបាច់ខ្លោចប៉ុន្តែបាត់តាំងទៅងុយមកអូខេប្រាពុកមកបាច់សាច់នេះមកយើងចាត់ចែងនឹងជ្រក់យើងជ្រក់សក់យើងនេះហើយយើងពិនិត្យមើលរូបខ្លោចអូ perfect cái này ba này có mời tui vị oh look at that beautiful perfect bật phơn chúng ta bài chia đọt được tì cài máu cái đây dừng ăn nói strong đặt chán có mời về cloud tiệt tí này anh đi mùi về tuồngเป็นใบคามนะจังมั้งแล้วจุดสอเยอะนี้ยำหั่นไว้đại chí tê hôi thì nhá tê hôi đã tê tích có cô hơi đã bị chế việc cả sầm rách cho bò về má hai tray dơ sủi ban phim chỗ ta sọ này mở đấy mà con lư lê nhé nhầm đầy tía nè rồi nhầm để ai nhé cục mùi rồi hộp rồi phủi sài mà một con nữa gấp người pôn nữa đó pôn vậy anh đi gà crappie bằng bồn lệch mùi so good Hennessy cái này đi vô Hennessy mà Hennessy mà sạt đấy sùi ngay nhau bằng bồn thôi cheers guys lư lên đi cái hộp lên nhá mọi người hộp lên cho mình ăn chia cho bằng bố ơi cái mới được làm thực khách chẳng khúc nắp bằng nó rồi được năng phơn rồi Viết dạngนี้ ok video nữa mình phải làm bằng một con trai làm chút nữa nó còn video khác chia bye bye love you thank you for watching